Danas je virtualna animacija toliko napredovala, pa se već koristi u filmovima i dugometražnim crtićima. No stvaranje lica virtualnih ljudi još uvijek je problematično. Najteže za postići kod animacije virtualnih ljudi upravo je animacija ljudskoga lica. Ljudski osmijeh oduvijek fascinirao slikare. Tako je Francis Bacon izjavio kako se nada da će jednom uspjeti prenijeti osmijeh na platno jednako vješto kako je Monet slikao zalaske sunca. No, oblikovanje vjernog smješka nije bio izazov samo starim majstorima. Danas, u vrijeme digitalizirane animacije, modeliranje ljudskog osmijeha te ostalih izraza lica i dalje je golem izazov digitalnim umjetnicima i animatorima. Lice je anatomski izuzetno složen sustav koji koristimo u svakodnevnom komuniciranju i ljudi su izuzetno osjetljivi, čak i na najsitnije nijanse u izrazu lica. I prema tome, kada gledaju računalnu animaciju ljudskog lica, vrlo će dobro primijetiti čak i najsitniju pogrešku i neprirodnost u toj animaciji. I zbog toga se računalna animacija lica smatra još uvijek najtežim područjem općenito u računalnoj animaciji. Kroz facijalne ekspresije ljudi su u stanju izraziti, a i prepoznati, niz osnovnih emocija: strah, gađenje, radost, ljutnju, tugu, te sram i iznenađenje. Evolucijske se teorije slažu kako su neke životinje i ljudi razvili facijalne ekspresije zbog bolje komunikacije. Jednu je Darwin još predložio, a to je da su facijalne ekspresije nastale od korisnih asociranih navika. Znači da su u stvari postala određena ponašanja koja su se javljala kod određenih emocija, kao recimo, ne znam, kod emocije gađenja, nekakva jedno ponašanje koje dovodi do izbacivanja hrane. Pri tome se javljala facijalna ekspresija određena, koja tada još nije imala komunikacijsku funkciju, da bi zbog toga asociranja kasnije ona dobila komunikacijsku funkciju. Drugo komplementarno objašnjenje je da su facijalne ekspresije nastale kao ponašanja namjere. Recimo, one životinje koje su mogle signalizirati da će doći do nekog ponašanja, kao na primjer do agresije, su bile u evolucijskoj prednosti. Zašto? Zato recimo bi mogle signalizirati da će napast drugu životinju i samim time recimo nisu ulazile u nekakav konflikt koji mogu biti koban, znači one ne bi dalje mogle zbog toga prenijeti svoje gene, nego su samo signalizirale da će doći do tog ponašanja. I samim time su imale znači veću mogućnost preživljavanja. Uz facijalne ekspresije osnovnih emocija postoji mnoštvo varijacija kojima upravlja složeni sustav mišića. Upravo je zato toliko teško stvoriti digitalnu animaciju ljudskog lica. Proces animacije počinje stvaranjem dobrog trodimenzionalnog modela na računalu. To se čini iz fotografija ili laserskim skeniranjem nečijeg lica. Kada napravimo model lica, on je praktički poput kamenog kipa, on se još ne zna animirati. I moramo ugraditi u njega neku vrstu mehanizma kojim će se on moći pokretati i animirati. Tu ima sad opet više načina koji idu od pokušaja modeliranja stvarno mišića, masnog tkiva i kože i kompletne dinamike, pa do puno jednostavnijih matematičkih modela. A zapravo najjednostavnija i vrlo često korištena varijanta je da se svaki izraz i svaki pokret lica posebno modelira i onda to je kao da imate više različitih modela, recimo neutralni, pa onda A i tako dalje, i onda se oni jednostavno mogu međusobno miješati i time nastaje animacija. Trodimenzionalni je model lica kao marioneta, čim se pokretima može upravljati. Svaki pojedinačni pokret, kao podizanje obrva ili otvaranje usana, pažljivo se modelira, te ručno pokreće. Kombiniranjem tih pokreta stvara se animacija. Ova metoda je tehnički najjednostavnija, ali i sam je postupak dugotrajan i mukotrpan. Zato su razvijene i druge metode digitalne animacije. Jedan jako zanimljiv način proizvodnje animacije je prenošenje pokreta lica stvarnog glumca na virtualno lice. To možemo raditi tako da na lice glumca nalijepimo određene oznake koje se onda hvataju, da tako kažem, kamerama, ili to možemo čak raditi i bez oznaka, znači analizom video slike. Pritom je zanimljivo recimo da je lik Goluma u Gospodaru prstenova nastao kopiranjem pokreta glumca Andyja Serkisa
Međutim, nisu to uspjeli napraviti automatski u filmu, nego su animatori ručno, koristeći taj video kao predložak, ručno su prenosili pokrete na goluma. Kad je animacija gotova, može joj se dodati i unaprijed snimljen govor, kao što je učinjeno za našu virtualnu voditeljicu. Ta metoda se zove sinkronizacija usana, lip sync, i radi se zapravo analiza govornog signala iz koje u svakom trenutku možemo saznati koji glas se izgovara i prema tome napraviti model, znači napraviti animaciju i pokrete usana, i što je potpuno automatska metoda i na licu mjesta možemo odmah proizvoditi takve animacije. Danas se trodimenzionalni digitalni junaci već uveliko koriste u hollywoodskim blockbusterima, kao nedavno u Gospodaru prstenova ili Shreku. Očito je već moguće proizvesti jako dobru animaciju lica izmišljenih animiranih junaka. No, virtualni ljudi još su preplastični i nekako beživotni. Kada nam se netko stvarana, recimo nasmiješi, mi reagiramo fiziološki, tako da nam se automatski aktivira određen centar u mozgu. Na taj način reagiramo i na najfinije facijalne ekspresije, bili mi toga svjesni ili ne. Upravo je takva reakcija ono što nedostaje našem doživljaju virtualnih ljudi. Mi ih u stvari još uvijek ne osjećamo.